ukuthi ulijazi noma awusilo lijazi. Eswatini ngigcine baphikisana ngemthetho bathi cabanga kube nemthetho lokuthi umntwana nakatalwa ukhishwe ingadi kucheck ukuthi wagilinza yini ukuze usigilinza akhona ukwamukela angaze amoshe imali yakhe akhulise lijazi. Ngcine baphikisana babafunana kuba sure ukuthi umntwana wagilinza. Ngcine baphikisana lapha eParliament angathi batawuvumelana yini. Why? There is value in the blood. There is identity in the blood. Oh yes, Lord. I say there is identity in the blood. If ungakamamukeli Jesu awunayo i-identity. Awunatincwadzi tasezulwini. Utasina sasenzele egedeni bathi mabahambe. Utasina nawusasonzele egedeni bathi mabahambe. Hayi ngoba basibo bantu kodwa nethi ngoba banamaphepha. Bathi ungene kanjani? Bathi ngani ungene kanjani? Ungayembethe ingubo yomshado. I believe there is somebody here. Lokakamamukeli Jesu. And Jesu ufuna yena namuhla. He wants to give you back value. Ufuna ukuniketa back value. Ufuna ukunika back value. Ngicela munye umuntu etela iphambili. Ngicela munye umuntu etela phambili. Ngiyabalaya labansana ngenenze mina ngiyakupha 50 rand. Nanoma sangiyenza man ibuke kahle no 50 rand. Are you sure? Sure? Yes. Ngenenza le unganikeli ngayo namuhla nawuphuma uyothenga into oyithandzako uyidle. There is value. Kunani bazalwane? Ngifike nayo i50 rand lo musha amanyatela. Kodwa manje u50 rand lo mabotho. Kodwa noma mabotho. 50 rand. And uyothenga into 50 rand. Woo! I don't care who Satan ukwenteni. I don't care who amademon akwenteni. But stand up, rise up. The blood of Jesus wants to give you value. Hallelujah. Akubuyisela ivelu. Uthi na unyathela la ipinali. Bathi siyamadlondo mbadanela. Lapha kadanji kunenzo bathi kahoboku amathi noma isisekhona. Bathi siyamandi lo beka lala kahoboku avuke kahoboku. Kungaze nje kube kulesihlanu ligama lakhe ngohoboku lo. Kodwa bathi siyamandi. Iveli buyile akasalali kahoboku akasalali ayiboni khona. Hallelujah. Iveli buyile. Nalabona bebathi na udlula abashayeli bala uthi na udlula asinakafuna ingaphumi kwena hayi nika ngive asenisi heaven is real. Tell your neighbor heaven is real and the value is there. Noma ngabe ngathi bona umongo ntakwendani bathi wena ivele ngasabuyela i-name tag yakho ingashintsha. Hayibo i-name tag yakho ingashintsha. Mhlawumbe bakhona libangayathi i-name tag ngilolo uyifaka la especially labantu abasebenza emathilini etitolo baba nema-name tag nakulekunye tindzaba nakalapha reception angaze acabanga ukuthi uyamathi ngoba nje usina usakhuluma nomsawubona sibongile umbona moyitela kanti ukubuke hayi kanti ubukeli mshayele mntana
Kodwa manje senginetheki ke ngibani Nansikelelo mase. Office lakhe kusasa. Hayi la ukhuluma kakhulu. Ufike uvule ifastela bathi open the boot. Well, okay. So awukhulumi nemuntu. Bafika nje bathi open the boot. Sebathi ivale seyivalekela nangabe kokukwenda lapha ngathi emontini abakwehlisi sengangifika ngithi not nje nangithi delete singangena office babona inenteka namubeka ngala student sakhe manje stay nasifike shu abanonoku bachekhathi kwaletinye. So nothing you and your babu in tech. Babu said, do you have the name of Jesus? Do you have the name of Jesus? Do you have the weight? Do you have the name tag? Do you have the blood of Jesus? Never told him to negate a chance. Could never take it already that investor like this. See, I was not sitting. The market of relative sexual woman in love. I'm betting Cuba. Six up. I said, oh, no, I'm so sincere.
Jesu bevuthe moyeni ayisale emlothini. Kunaleki nkonzo bathi ngiPolycarp. Ngalesikhathi bekudingelwe emakholwana manje ayafela ijele. Ngabethi ngethenza. Bathi bayithatha leyo bafike bayibopha. Bathi phika Jesu yazameke. Imbonile. Nanoma yena ngingakamboni ngemehlo. Kodwa ngimbonile. Bathi nabambophile ePolycarp bathi sathi uNkulunkulu bafaka la. Baqedza bathi bayalayitha ntangafuthi. Baqhubeka balayitha ntangathi Polycarp timandi letinkulu. Hambani yonenza letomile. Hambani yonenza letomile kanti tona leti tomile. Nethi ingwenyama isafuna abatshela. Bathi nabathi yathelela lo. Wase kuthilalelani kulomlotha wami utawudalwe makhawe njengoba ngibona nginyathela ngivela emilotheni yaboPolycarp ngivela emilotheni yemakhawe esulwini siyaya noma nabanye bangajika kodwa izulu likhona. Heaven is real. Uyabona njengoba ngikhumula ngithanza. Yes. Bakhona lesibayikhumulile. Sala nesondwana lakho. Ngithi bakhona lesibayikhumulile. Sala nekhodlwana kwenu. Esesimina ngeke ngishishe sesi. Utawudla kudzala sesi. Uyathi nawuloko ubambelele kule ndaba osanga utawudla kudzala sesi. Siyakutshela thi lalela ngingamane ngizetshala la kodwa ngiyindlalifa yombuso wasezulu. Ezulwini ngeke ngidle kudzala. Ngiyothi ngena ngidle ifa lombuso. iBhayibheli walifunza ungakajaki. Ulifunza ungakajaki. Lithi kunomuthi. Kunomuthi wophila. Emacabunga wophilisa isizwe. Hayi ukuthi sitawudla ngoba sigula. Nethi nje sesiyalaya. Sesigcwalisela icancer. Sesilalela cancer. Awusunambitha. Mina ningifa kube nginifa ngabe niyefa ngithi mina sinobe sesigcwalisela icancer ne-HIV and AIDS siflalela bebathi wena awuphiliswa lemhlabe kodwa manje siyadla. Ahlabelele umhlabeleli waseswidi nitolele ngumswidi nikhona bazalwane ahlabele umhlabeleli waseswidi athi siyokudla emthini phuze manzi. Nina ngiyaniva ukuthi nibaswidi ngaphesheya
Siholela asengivule ngishumayele sekucedzile makashumayela Numbers chapter 13 Mary Numbers chapter 13 siyakhona funda verse 1 qale nje verse 1 no Mary sasho 13 Numbers chapter 13 Numeri chapter 13 from verse 1 sihloko sithi inhloni simakathe wakhuluma kuMose wathi fumela lamanye emadvodza kuthi ayewuhlola lelive laseKhanani lenilipha ema-Israyeli fumela umholi abe munye kuleso nakuleso sive ngakho-ke Mose wenda njengoba abeyalwe ngisimakathe Mose wenda njani njengoba abeyalwe ngisimakathe Mose wenda njani njengoba abeyalwe ngisimakathe ngenxa yesikhathi sami mnganami ngicela nje uqale ku verse number 23 lapha noma ku 22 benyuka badzabula iNegevu hayibo abazange behla you don't get this benda njani benyuka badzabula iNegevu qhubeka ma lekuyiningizimu yelive laseKhanani yes base befika eHebroni bafika eHebroni shothi kunama ups and down qhubeka base befika benyuka badzabula iNegevu yes lekuyiningizimu yelive laseKhanani base bafika eHebroni lapho kwakuhlala khona Ahimani naSeshayi naTalmayi titukulwane ta-Anaki iHebroni yayakhiwe iminyaka lesikhombisa ngaphambi kweSowami yaseGibhithe bathi nabefika esihosheni sase-Eshikoli bajuba ligala lelalinesikhehle seMagilebisi bafika basengakangeni futhi basonze bathola titukulwane ta-Anaki ema-Anaki kuthiwa ma-giants ngoba before uyofika khona kunema-giants kunetinto letawu emphikwakho azulela zinawungena ngazo sishelela tuwabhanana kunama-Anaki kunetithwaga nabanye nje nyalo baface isithwagana tabo uyawuthi uyafuna isithwaga lengibukele naso ngendawo khona qhubeka mama lababili babo balethwala ngekulehlasa ngelubhoko emkhathini wabo lokumnanzi kuthi nanoma kunetitukulwane ta-Anaki kodwa Magilebisi akhona hayi nanoma kunetikhwaga ta-Anaki batukulu bakhe ngoba lokhu lesikufeyisako batukulu basathana sisifeyisana nje nebatukulu basathana ngoba the devil cannot be everywhere. He is not like God. Agabi kuyo yonke indzawo. Sinono sifeyisana nje nebatukulu ba-Anaki. Lalela Anaki akekho. Kodwa abatukulu bakhe bakhona. Lokhu kulukululeka batshele kona basaseGibhithe wathi nginiyisa eveni lemagrebisi. God will fulfill it. And then our travel was a siyakathoya emadvodza nawo angawabambi so awathwale ngemahluku lenye ibe phambili lenye ibe semuva so ane weight lama grapes qhubeka sisi
Lord. bangeta ngemahanananza nangemakhiwa. Hayibo bangena nangemahanananza. Sesithukene nokudla emahanananza. Abanye abawade emahanananza. Hey, ebazali kulitiko. Lemagama langachazeki. Lesiyodile, jodla emahanananza. Lesingisi kuthiwa pomegranate. Lo kwesithelo lokho kukunye. 1. Kunetithelo letinyeni la ngekhathi. You don't get what I'm saying. Kukunye kuyi-1. Laphakathi. Kune ncumbi yema smallanyana fruit so. Mahanananza. Ini bazalwane. Bapriest. Ngesikhathi samostis. Bebathi nabathungelwa lengubo yebupriest. Bese kufakwa bese kwakhiwa lokufana nemahanananza. Lamanye ema-attire ebafundisi lebagcotshwa ngawo iyafakwa lamahanananza. Niyawona mahanananza ayakhuluma njengoba wabona nje akhuluma about the 9 fruits of the spirit. Akhuluma ngezithelo tamoya eti-9 lamahanananza njengoba wabona akhuluma ngale 9 gifts of the spirit. The 9 fruits of the spirit. Tithelo tamoya nato ti-9 netiphiwo tamoya ti-9. Laba bekungafane letithelo betingashumi kubo. Ngicela ngiside. That is why bekudzingeka ukuthi nakaya in the Holy of Holies ngoba tithelo akanato neti tifakiwe. Akanato ngoba tithelo tikhamuka uma sokugcwaliswe moya. Moya uta netiphiwo, tiphiwo uyanikwa. No, that is why noma umntwana ekukholweni usiziswe itolo ungakhuluma ngemathaks kusasa. Why? Tiphiwo. Udzala bekuba nesihlahla lesonto lebekisonta kulo. Ngicale umfana wenduku uthi ngokhisa imusi bakhe isihlahla ngesikhulu. Senilona lo imizalwane lesontweni ukuthenga sipho. Bakunika liphepha, uthatha liphepha kuthiwa ngithengela abantu. Usasemnanzi ngento ethi namuhla ngeke uzubone. Mina ngisho ngisesemfana wenduku. Bese kutanaso lesipho ngisimusi ekuseni ufike usibeke la ngaphasi kwalesihlahla. Ngoba sipho ayisiso sithelo. Sithelo siyahluma. Kodwa sithelo siyahuma esihlahleni nasesikhulu. Mara siphiwo siyabekwa. Akunenzaba ukuthi isihlahla singana. Ngiyolenzaba ungabokhutshwa likholwa likhulu emathams. Ungabokhutshwa likholwa leli umshatilimi la isontweni. Ungabokhutshwa likholwa leli profethako. Uyathi mzalwane uyathi nabaprofetha labesontweni sasi unyakada nalomthi. Hey! Siphiwo. Nathi siseswaneni. Yabangifa labantu. Yini bazalwane? Nathi sikuphi? Sekomuntu. Ngiyakupha yona. Nguphe ayiswane ingubo.
Nguphe ini. Nguphe ingubo. Konke unamngaka umnyaka wena? 10. Nale ngqondo kufuneka uyi-understand. Kuthi le tinto lekatentako una 10 years. Let you uphiwe. Nikhona bazana. Kunemakholwa namhlanje emakhaya akhutshwa diswane letiphethe tipho. Kunemakholwa latawuza nzulu akhutshwa diswane letiphethe ini. Mara titselo tamoya tisengahlumi ngoba liswane. Ungabona isihlahla lesihlume itolo kusasa sesinesithelo. Sisabe umhlola ngaphandle kolikhowa ngoba lisifivela libe lidliwe maka linasithelo likhowa angiyiva nikufile kodwa yathi ngikhutshwe umuntu loshumayela angazashumayela lapho uzaphuhle emagweni hayi Spiwo Asiphume bathaba naso Siphiwo. Siphiwo bathaba naso bantu Siphiwo. Umkhumelo uzangiwe wena ayifunzela lento. Siphiwo. Siphiwo. Babuda naso sona Siphiwo. Bahlabelela sigicile phansi. Uselanzelela hayi iswane. Ukude Siphiwo kodwa kude sithelo. Nikhona. Sizabekhelana wakho. Uzimaphi? Ungakhutshwa umuntu lonesiphiwo. Mvumele akhule. Nje sana mvumele akhule. Angeka kuhleke tawuveta titselo tamoya tikuGalatians tuba seGalatia sahluko 5 khona lo matifu ngoba kunenteka nje ngishumayela libandla lelingathi kusifanele lihlume titselo akwenteki isihlahla sempopo ukhiwe kuso emalijisi baleka uyebo ukathola isihlahla sempopo sivete titselo temalichisi baleka mhlolo funda sesi Galatians chapter 5 verse 22. Kodwa titselo tamoya amuleti. Hayibo luthando. Nekujabula. Nekuthula. Nekubeketela. Nebubele. Nekulunga. Nekwethembeka. Yes. Nekutfobeka. Nekutibamba. Hayibo nani? Nekutibamba. Nani? Uve ukuthi ungasithethela sibhakele. Uve ukuthi ungayithethela imphambo kodwa wente njani? Sethi phelele sikuthi umthetho lophambene nale umthetho lophambene nalethelo lethu. Khuluma leti tenyama sesi leti tetinswane. Galatians 5:19. Yeah. Phela imisebenzi yenyama isebaleni. Injani? Yini? Ngulela. Hayibo. Bugwadla. Lesokucala sintima lesi. Yini? SeBhayibhelini sesifunda shemka nami funza. Yini? Bugwadla. Nebuphingi. Nekuntola. Nemanyala. Nekukhonda tithixo. Nekuthakatha. Hayibo, belenjani? Papa. Nebutha. Nenkani. Nemona. Inkani. Ini bazalo? Inkani. Ungazibona likholo lenkani.
luswane noma lapho ama-times liwashintsha-shintshe linespiyo luswane ingane nani nemona nelulaka nekubanga nekwehlukana nekuhlubuka nekuhawukela nekudzakwa nebudli naletinye tintfo letifanana naleti lenganitshela tona kuqala. Ya batawuphumela abanye bathi umfundisi namhla ayashumayele ngetidzakwa sonke nakakhuluma nesidzakwa mina sitefundza lesi nekubanga nemona nelulaka ungazibona likhona lelilaka esithelo and funeka ufune isosi yalesithelo. Tithelo tamoya tivela kulabagcwaliswe ngamoNgcwele, tithelo tenyama tivela kulabaphila enyameni. Kusho ukuthi ungazibona umona bona ngayimane saphila enyameni luswane uyakhuluma yena amathansi uyahumusha kodwa yini swane ungaqhubeki and ungama-approach uzawo luswane manje uzokushaya ukusane ngani akutshela udawuda sokuceba mfundisi yathi kushaya umzala hey wena siteni siteni luswane wena buka nje bese wena emva kokuba lo muntu akwentele kakwente kona singafulathela ukuthi yabonga luswane mhlakhula ngeke abeso tithelo tihluma esihlahleni lesikhulu. Ungabona isihlahla siveta tithelo before time bende lokhu lekuthiwa yi-grafting. Bajubela igala batolifaka esiqwini lesitsala esikubhadiwe lesiqungiso lesithumela lama-signals ukuthi leligala lingathela. Yini lelithumela lama-signals ngilesici zala. That is why iBhayibheli lithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha bheka okwakudala kudlulile wavela okusha. Yona ngicaba uthola indvodza lebelibhube sekhalayo nayingena abantwana bangena phasi emashelufu ematafula kodwa amukele Jesu afike ekhaya sekamamatheka bamangale abantwana bathi bangena phasi ematafula hatsaye ngozani bantu abamozani nginikeze ihug abashayela amahug abanqamuze la isiphongo nathi mncwa kwenzeke njani kuthethwe ligala labhathwa uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha bekuqala ngawulile seyaqala-ke yabona sewuKristu lo muntu seyuyawumona iyawa inzondo kuyawa bonke kuyawa nebuthakathi kuyawa kancane kancane. Ungabuthi umuntu obona aphenduke namhla la kanti uyamati ukuthi uyanatha noma uyabhema bese uthola ukuthi bambele isafana yakhe sokuthi usinona ke kaphenduka evephe hayi usasekuswane usawa usananda usawa uphenduke evephe umuntu uyathi dosela into yakhe hayi usangaphenduka sobhadiwe nethi before athela kufanele ukuthi kudzilile namacemba kucala aningiva niyangiva kodwa yena ubhadiwe but before athela kufanele kudzilike namacembe lekabhadwe nawo dzilike bese kuphuma lamasha
tithelo before time ngoba akakahlanyelwa phasi ubhadiwe. Ayibona siphenduka sibhadwa kuKristu. Sibhadwa kuNkulunkulu. iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthando. God is love. Mangithola nenganyana kanti ngiphenduka itolo. Ngibeke itelele usathike macembe. Anathatha isikhathi ukubona. Manje akhona serious. Yabo macembe ungawelula. Macembe ungawelula. Thola umuntu neminyaka wonke manje. Usabunjonje. Ani thina makhelwane uthi abunjonje. Umthetho sonke abunjonje. Ikona. Lapha TikTok isibonatika. Imboza odokotela bayiyeke ngisejwana. Lokwemboza. Uthatha lotshwala ubuthele kulenye into lengazuthi cold drink. Lo make nakafika kuyanathi nje kunathi Coca-Cola kancane. Sawubona ngetendo kuze. Bese Coca-Cola. Nikhona bazalwane. Sanini manje ngiphinda ngitshala manje. Manje ngiyanthanza yathi. Ngifuna siyofika ezulwini sonke. Kodwa nawe phela. Hawu. Mathatha isikhathi eside zolokubuna emacembe. Mana bayibo. Zama. Endanjani? Khetela. Akushise nangekhathi. Vumela ngongwena ngena shise. Uthi Johane mina ngimbhabhatisa ngamanzi ukuphenduka. Kodwa yena osayo akumbhabhatisa ngongwele nangomlilo. Ngeke umlilo. Macemba ngawohlobo. Aniniva ni. Phela umlilo yadalula umlilo uthi upheke emathumbu ngale. Nawe sawafaka avakala. Nakade umlilo. Abona ngaphuma ngabantu bawantu sebocela ngale ngoba leliphuma lelingangena la. Amen. Ngicela shumayela engusiyami namuhla. Shumayela 5 ethi shumayela. Ngitholeleni lapho kwa Facebook. Bhayibheli lithi uthuma inhloli. Ngibani uthuma inhloli? Moses. Uthuma imbazalwane. Kulethi inhloli lekathi thuma ufaka na Joshua. Kulethi inhloli lekathi thuma. Uthi mfana wena nangena ethembeni lehlangana ungena na. Futhi wena lesinye isikhathi uyasala lapha ethendeni. Noma mina sangiphumile. Wena uyakwathi kwehla kwenifu. Likumbonye ethendeni. Hamba na. Bangathi wathi wena utawubuya nempendulo mama. Ngoba wena sawube wenganywa lifu. Hayibo, labantu abangiva lapha. Bahamba. Naphalepi. Wahamba. Abafika lapha bafike bathole amashukudu emakheleni esibaza kunembala. IBhayibheli kodwa base bayabona babona diqhwaka emadodzana anakhe. IBhayibheli le-10 yaphelelwa amandla. BoKhaleb na Joshua nabo asinakafuna baphelela bangathi kwaJoshua basuka la Khaleb. Lolo vamise kumbonya ngelifu lethendeni. Thembeki. Bona bakhulu bayathusa. Kodwa kukhona lolo mvamise kusimbonya sina Moses. Ethendeni lekuhlangana. Nina nisaniphumile. Ngoba iBhayibheli bekuthi Moses nakaye ethendeni lekuhlangana Israyeli wonke aphume besuka ngibukela. Esikhathini nihlola mina ngimlandzela Moses. Kunento lengifike ngiyemphathe. Lelifu lenilibonako lelehlako lingene lapha ethendeni. Kunetimvu lelingitshela dona.
So angeke mjike sengila. Basho shomwe. Athi ngeke sijike sesila. Ngeke sijike sesila. Othi nakajika laba bebangithena sebasongela Moses bathi sitamkhomba. Ngeke sasingene lapha. Lendzawo is fortified. Imiyelwe. Yes. Kodwa bona ema-grapes siwaphethe. Nala ngeke sike kunabantu la. Lebafika bagula uNkulunkulu wabaphilisa la baphethe ama-grapes. Kodwa bathi kunema-anarchy. Kunabantu la lebafika uNkulunkulu wabendela tingo bathi phethe nanyalo bathi bona baphethe amahlukuto. Kodwa bathi ngeke singene. Ngeke kunema-giants. Mara bane evidence. Mina nisibanani bazalwane? Bane evidence. Manje uzatholela shama angavula phansi. Bathwele amahlukuto. Mara nethi kunema-anarchy. Ajika. Nabafika isiBhayibheli bafike bathi Moses kona sifikile. Njengoba sikubekele mahana nithi welcome. Njengoba sikunika namahananiya la. Mahananza. Njengoba sikunika namahananza. Nalama kiwa. Nalama grapes. Live likhona. Njengoba wamphilisa tuwe cancer. Kusho ukuthi izulu likhona. Lethi inkinga bahle bangisophi. Angifa. Ngithi lethi inkinga emakholwa kubona. Hayi lethi inkinga. Lapha esontweni bambuka sesabangibingelele nemfundisi nayo umbuka ngekarati sesilelisa ngekarati. Mara bona nangifika bekunesimo uNkulunkulu wangisitha kulesimo sami nathi kunema-anarchy. But listen here, today ngiphethe umlayeto nothi izulu ikhona noma ngabe kunema-anarchy noma ngabe kunemahana as long as wena wabonile mahananiya izulu likhona. Letha kulowo mlayeto namusha ngivele nje ngathuma nethi loyo ukuthi emananiya atsho ukuthi izulu likhona. Kunabantu la uNkulunkulu akabendele tinto banebufakazi nangathi sukumani la kungasukuma indlu yonke nalo akhulume uNkulunkulu akabendele kona. Nethi inkinga kunema-anarchy. Kodwa namuhla egameni likaJesu iBhayibheli ngabafika bathi Moses live likhona linothile linemahananiya linema-grapes. Kodwa sibone baqubula. Asikaboni anarchy. Sibone baqubula ba-anarchy. Umuphi umuntu wa-anarchy lo membiwa? Who is that giant that is before you? Who is that giant that is before you? Today, in the name of Jesus, my hand is in. I believe your fear. We are just grasshoppers. Now we you are just a locust. But today, in the name of Jesus, greater is He who is in you than the devil who is in this world. I say greater. Mkhulu lo ngakithi. Mkhulu lo ngakithi kunalenhlebo. Mkhulu lo ngakithi kunalenzondo. Mkhulu lo ngakithi kunalombukelo phasi. Mkhulu lo ngakithi kunalasimo lobhekene nasekhalakho ekhayeni. Greater, I say greater is He who is in us than the devil who is in the world. Greater, I say greater. I can sense the grace
Greater. Tell your neighbor, greater. Mkhulu lo ngakithi. Mkhulu lo ngakithi. Kunabathakathi basepina. Mkhulu lo ngakithi. Kunama-devil worshippers. Mkhulu lo ngakithi. Kunedimo lesibukene nato. Mkhulu lo ngakithi. Asabi sodwa. We are working with the greater one. The greater one is in me. Khulula ngakithi kunale cancer lekubambile. Namhlanje uthandaza ngibeke idandla tuwe abantu labagulayo. Ngifuna ukukushela ukuthi mkhulu. I say mkhulu. I say mkhulu. Mkhulu. Mkhulu Nkulunkulu. Mzala Nkulunkulu. Unamandla Nkulunkulu. Greater. Siphele 10 mayiceza khuluma. Iyaconvince abantu ukuthi bavukele Moses. Bathatha imanje bafuna kumkhanda ngawo. Kwasukuma 2 out of 12. Out of 12 kwasukuma 2. Buka le ratio. Le ratio inzima abazalwane. Ithi kusukuma 2. Labantu bangaka bang12. Kwasukuma Joshua na Caleb. Leligama lelithi Joshua. Leligama lethi Yeshua. Leligama lethi Yeshua lisho Jesus, lisho Savior. Kwasukuma umsinzisi wema. Kwasukuma na Caleb. Leligama lethi Caleb lisho kuthanza ngenhliziyo yonke. To love wholeheartedly. I say to love wholeheartedly. Nakusukuma Joshua. Kwasukuma the one who loves wholeheartedly. There is somebody who loves you wholeheartedly. I say Jesus Christ is with you and God is love. There is somebody who loves you wholeheartedly. Luthanda ngenhliziyo yakho. Kule simo lokusho, kule kutibukela phasi lokubo, kule kule ntinzetelo, lotinzetelwe ngayo. There is somebody who loves wholeheartedly. Bathi Joshua banaKhalebi bathi yebo. Baqinisile lamadoda, baqinisile bomkhabela, baqinisile bobabenkosi, baqinisile bogininza. Kodwa kuthi emaKhalebi sakhona nemaHananiya khona baqinisile, nemaKhanani nawo siwabonile, nebaTukulu baAnaki sibabonile. Kodwa lalela Nkulunkulu usinikile lona. Nkulunkulu usinikile lona. God has given us the land. I say God has given us the land. The land is already in our possession. Kwathi kufanele siwena kuthi singene silidle. Yebo. Baqinisile ukuthi nabasibuka labantu sibonakala njengetinzeze, but greater is he who is in us than the devil. Bamathi babakhumbula bathi bukani la Moses nani sive nanoma senifuna ukushaya ngematshe nje sihambe almost 39 years manje. Kusuka kwethu siya eKhanani, tinyawo tethu atikavuvuki, tikathulo tethu atitsabukanga, netimpahla tethu zolo intact. Lolo preserve tikathulo, lolo preserve tinyawo tangavuvuki, lolo wende timpahla tangagugi. Uthi usebisile ukuthi sidalisa lisulu likhona. Stalitha emadimoni akhona emkhathini. Stalitha basithandazela kuthi sedluleke, kodwa stalitha. Ebazalwane stalitha siyangena. Hayi bakuthi siyangena.
siyangena mayahanda ula mahaseke maya Stalina I can sense the grace of overcoming. I can sense the grace of taking over. We are about to take over. The devil is a liar. We are about to take over. I can sense the grace of taking over. But we shall take it over. And even there is Suluretu. Isibhebhele basebamthuthelele nofunza chapter 14 babathuthelela bathathe manje bafuna bagoba sive savukela Moses na Joshua na Caleb uma uthatha Moses bese umisa Joshua so umisa Caleb kukhuluma ngeTrinity abantu bavukela God the Father, the Son and the Holy Spirit. Babavukela bafuna bakhanda ngemanje. Bafuna khanda ijele gumbi balikhande ngelitshe. Uyamanda sekhe shamamo. Bafuna khanda Yeshua. Bafuna khanda Yeshua. Joshua. And the one who loves wholeheartedly. Bafuna bakhanda ngemanje. Sibhayibheli Moses wayankulunkulu basilabantu bakwatile bafuna kusigcoba ngamanje funda chapter 14 uqhubeka utayithola le nkulumo ngayo lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu Moses bavumele ngibaqethe wathi uNkulunkulu bavumele ngoba bangakhononi kuwe kodwa bakhonone kimi bona bebathi bakhonona kusambo kanti bakhonona kuTrinity Basi bakhonona Moses kanti bakhonona ku God the Father, the Son and the Holy Spirit. Listen Bible wathi lalela ngivumele wathi Moses bantu baseGibhithe badathu hlulekile kubangenisa evenesembiso but when you are not failing I know ukuthi wena wehluleki kodwa abantu nawutabatetha la batathi wena uNkulunkulu uhluleki kanilani bazalwane God is able uNkulunkulu wethu akehluleki njengoba letinamba tifika nje atisho ukuthi siyophelela la atisho ukuthi siyophelela ehlala tisho ukuthi we are nearer than before sasithutane sasisethude njengoba abantu abakhonyese manje njengoba abantu abakhonje sathane abende ukuthi babe ma-anarchy abaphemisisana abadlise ama-drugs kusho ukuthi sesithudane ukuthi la ma-anarchy asho ukuthi sesithudane for 40 years besingawaboni kodwa manje njengoba semnyakeni we-39 kusho ukuthi sekusele munye umnyaka kuthi siyongena ngoba sizatawufika sihlale kuleli ndawo bese Jehova athi sasithe lesikhathi nihleti la salani niphenduka niguquke bese nithatha step seniyange you don't get what I'm preaching now. This is Bible. What's that? Nabafika bahlala kuleyandzaba bahlala sebathumele tinhloli bakasebayasaba bahlala kuleyandzaba bahlala isiBhayibheli isikhathi bakhona wathi uNkulunkulu ngifuna ukutshela ke Moses kuthi bonke labakhonondile angekho namunye lotawungena ngaphandle kwakho Joshua ngaphandle kwaJoshua na Caleb waphinze wabatungele disenzabeni batungele tabafa bemgcwatshwe emini nasebusuku ngoba uNkulunkulu bekafuna ukuthanyela bonke labane bakhononile labo lebaphuma eGibhithe banyathele umhlaba waseGibhithe banethi imfulu taseGibhithe ngoba abantu bebangafuni kusithi imfulu taseGibhithe kutsinsiteke solo bahamba netimfulu taseGibhithe bathi nabacomplain abathi besidle ma-anyanisi bathi eGibhithe besidle maliki eGibhithe besidle makhukhamba
kunamakholwa nanamuhla lengasakhumbula Gibhithe, akhumbula abahanyanisi, akhumbula bakhuphamba. But it's time to change. I say it's time to change. UNkulunkulu manje ngeke bangene laba ngeke bangene. Ngiyafunga mina uNkulunkulu, ngifunga ngoNkulunkulu bami lethi ngoba bavule nje umlomo bavukela wena Moses, bebangavukela wena bebavukela mina, because mina I chose you. Mina ngikhetha wena ukuthi ubakhiphe. Angithingi opinion yabo, angithingi ukuthi bona bafake i-opinion, but I am the Lord. Ngiyaqedza manje bazalwane, ngiyaqedza manje. Lalela kusithini iBhayibheli lithi uNkulunkulu wasiyaphenduka, asinakaphenduka uNkulunkulu, kodwa wathi ngiyabaqedza. Baphela bonke, kwasala Joshua naKhalebi nalabo bebadelwe ehlane. Unjani kusidi kwasala Joshua naKhalebi nalabo bebadelwe ehlane. Even Moses walibuka akazangena wafa, wathi afile. Sathana wathuma nathi ingelo sithathu, wathi manje usasale sidumbu ngoba lo uNkulunkulu ubuthi into akakhulume lentwana walishaya, kusho ukuthi disobey. Wathi nabathi bafika bathola Mikhayeli sekakhona, nabathi bafuna ukuthatha sidumbu saMoses. Wathi uNkulunkulu no, la kuna name tag nanoma sekasidumbu kodwa nabuye kuna name tag yami. This is my property. Nanoma sekusidumbu, I will bury it myself. Wathatha sidumbu Jehova wahamba wayosingwa nanamuhla kude namunye kaIsrayeli watiko kuthi lithunya kaMoses lingabuphi. Only God knows. I say only God knows, because God called Moses and anointed Moses, and Moses was used by God. Good akibe bantwa bekangeka ayesokweni, bekangeka ayesokweni. Give the need. This is my belly. Kwasala Joshua, kwasala Kalebi. Bathi besekabona uNkulunkulu ukuthi baphele bonke laba abanelithuli lase-Egypt. Wase yabangenisa nabafika Maseko isiBhayibheli wabatshela uNkulunkulu ukuthi intungele tani. Anibanga imsindo, anikhalisi lutho, niyatungela kanye nami nophumula. Atungele for 7 days. Wathi kulele 6, wathi kusasa. Ayibo kusasa ningatungelethi kanye. Futhi kusasa baphathane nemacilo. Khebo shalama. Kusasa phathane netintwa letitawubanga umsindo. Letitaba signal tibachele ukuthi seniyangena. Sibhayibheli bazungeza babhizi bahlabelela. Kwathi nasebafika kulo 7, wathi Joshua start. 7 inamba yophumula, 7 inamba yokuphelela. Wathi Joshua tswa nakashaya imfingwane, bakhalisa amacilongo, bamemeda bathi ungwele uJehova sebawothi. Hlaba wonke ugcwele inkosi lula. Ngesikhathi kobhizi bamemeda, lithi iBhayibheli ingoma taseJericho yakolapsa. Lalela labo lebantu umlando atikholapsanga lokuthi dawela ngekhathi noma ngaphandle, kuthiwa davele tandwila. Kuna Jehova longwilisa, ayibo kuna Jehova lotongwilisa simo, lotongwilisa maanaki namuhla ngegama likaJesu. Simondo sekeba ata asaya isiBhayibheli davele that's lesikhathi batungeleta bekude necrack ukuthi mhlambe kuthembise ukuthi titawuwa kusasa. No, bekude necrack. Hayibo lesimo sakho asina crack, lesimo sakho asithembisi.
ukuthi singanqwila ngesikhashana, asithembisi ukuthi singakolapsa nyalo, but lalela ngikushele kunaJehova lomqinisayo. Uma ungangethembi hamba kude abantwana bakwa-Israyeli lebakhonona, lithi iBhayibheli kwavuleka umhlaba babambonye babangcwatshwa nguJehova, ngoba Jehova angakwata uyangcwaba. Ngithi Jehova angathukuthela uyangcwaba. Uke wangcwaba abantu bavukele Moses, bavula umhlaba bangcwatshwa walevela. Lethi ngqonga asekhenani tangcwila labo le excavation ukuthi bayagubha bacheka tindzawo takudzala, babofakazi ukuthi kunama-walls yakangqwila, kuthiwa lama-walls bekungagijima 4 yetimoto la ibhulu tidedelana. Wabona Jehova ukuthi boKhaleni naboJoshua bacedzwe lihlane, ngeke bakhona noma ngabanika amahamela, ngeke bakhona ukutuyisa lithi wase uyehla yena wafike wahlala etukwato. Wangathi Jehova wehla wafike wahlala etukwewona. Wathi nakahlala etukwewona ngoba Jehova uyasinza. Hayibo une-glory lekuthiwa ikhabhothi yasinza. Wangathi wonela hlala ngasithi indonga besibobani thina sakhiwe bantu, sakhiwe bosambu. Namuhla kunedingo letakhiwe bantu lethi tawungqwila ngegama likaJesu. Akunenzaba ukuthi batakhephi, akunenzaba bathi khulumephi, akunenzaba bathi khandephi, kodwa namuhla wehlile uNkulunkulu engikhondabo. Kunedingonga lethi tawungqwila sowuhlethi. Jehova sowuhlethi. Hayibo ngithi Jehova sowuhlethi. Nithi umhlaba usenabelo setinyawo. Isulu lesidalo sakhe ekemanda sakhe isamba lo nkulunkulu lokhuluma ngaye uke wakwenda yini? Yebo uke wakwenda, uke wangena ejele boPaul naSilas bashayiwe lithi lijele lanyakatha watamatama nethi kudemarcation yelijele, ngoba uNkulunkulu uyabuka ukuthi utawutamatamisa kangakanani. Ngicela ngisidi nethi into lekangafuni ukuthi afetha ayamane seke khathaboshata libaba. Kunetinto lekangafuni ukuthi afetha, letindonga kubetawa so abetagcoba Israyeli lebekahamba ngaphandle, kubetawele ekhatsi abetamosha takhiwo lekufanele Israyeli afike atithole ti-right bese uyati-inherita. There are things that you must inherit. I say there are things that you must inherit, and those things are beyond the walls. Tingale kwanama-walls zimande seke shalano yilazeke bo angakangcwili lama-walls, kungakangcwili lama-walls ngeke utithole letinto letingale. Letinto letingale titsinga kungcwile ama-walls. Lama-grapes atsinga kungcwile ama-walls. Lama-Hananiya atsinga kungcwile ama-walls. Lamakhiwa atsinga kungcwile ama-walls. And namuhla sengiyema njengempostoli waJehova. The walls are sinking. The walls are sinking. The walls are sinking. They will not collapse either way, but they will sink. That's not say. Look, we're sitting a collapse. Bekusita Israyeli ukuthi angabi namsebenzi wekulobathwalelana nemfukumfuku. Wathi uNkulunkulu lento ingcwaba le kunetingo letitongcwatshwa namuhla, kunetingo Jehova uNkulunkulu ongethumile lapho ingcwaba namuhla la
nakatata ingcwaba atinokolapsa ngoba funa ti-affecte nawe, atinokolapsa ngoba funa tilimate i-inheritance yakho. Loko lofana ukuthole bufresha noyolenza bangeke ti-collapse, atinokolapsa ngala noma ngala, but they will sink. Father, in the name of Jesus, sink those things. Sink those things. Sink, oh God. Sink those things.